Kunjani ukhehlela? Siyajabula mfowethu. Hey, wazwashanga inkondlo emnandi mfowethu. Siqala le episode evuthiwe mfowethu. Yazi umnandi ukuthi ngesinye isikhathi siqale into sibancane ukuze mase sivutha siba amakhehla sazi ukuthi kulaba abalandela emva kwethu mfowethu sibafundisa indlela yesintu. Kuyangijabulisa mfowethu ukuthi awungixekanga futhi awungicwasanga ukuthi usondele kumina ngiyinyanga wathi ngizosebenzisana nawe. Inkondlo zakho mfowethu zimnandi mfowethu. Angibakakhulu mkhulu. Mkhulu bonakala usemandleni ngaba abagadli nawe uyalala ebusuku abagadli nje. Hayi lutho mfowethu lutho yazi ngikutshele ngesinye isikhathi phela ke mina into engingayisho ebuye mhlambe ingicindezele ukuthi mfowethu mase ngibalaphe kakhulu abantu into zabo iphinde iwelele kumina. Ingakho uthanda uhlala ungibone ngigeza kancane mfowethu. Nami unazo khona inkambi zami ke ezubunyanga engayikhiphela omunye umuntu ezisetshenziswe yimina kuphela. Oh okay mkhulu. Njengoba ke mkhulu wezinyanga ekulezinga okulona siwabonile ama testimony abantu bephila mawubheka kusikhathi esiphila kuso nje manje sinezinyanga eziningi ezigcwele nazo ku social media mawukuthi uyabheka indlela esisebenza ngayo asifani nendlela wena usebenza ngayo. Uthola ukuthi mhlambe ama prices wabo ale phezulu bagijimisa imali mina ngele ngahlala ngazibuza into futhi nengenze ngasondela ukuthi inyanga ekulezinga wena mkhulu okulo ususize abantu abangaka yini le kwenza ukuthi ube novuzi nofuqufuqu lokuthi hayi mina ngifuna nje ukusiza abantu imali ngingayigijimisi ngingabeki imali phambili kepha ngibe ukuphila kwabantu qha. Mfowethu yazi uma ukhuluma ngaleyo nto mfowethu ngikhumbuza mfowethu into eyayenzeka ngisakhula. Yazi ngangibukisa lukazi sami mesilapha abantu sasinokuthatha o20 rand o50 rand. And ekukhuleni kwami ke mfowethu ngakhula ngafunda ukuthi izinyanga zangempela noma abathandazi bangempela noma izangoma zangempela zalilapha ngaleyo ndlela ngoba kwakumele wonke umuntu onenkinga akwazi ukuthi akafford idlozi lakho likwazi ukuthi lifinyelele kuwo wonke umuntu. So ingakho ke nawe mfowethu ungibona ngina prizes akwazi ukuthi a-afford ngisho nayingane encane esafunda isikole iminenkinga ngoba ngesinye isikhathi kunezingane uthola ukuthi lapha nakhona zifuna ukusizakala kodwa abazali balike beyivimba umuntu azayisukumele. So mayisukumela lo muntu omncane enganayo imali engasebenzi lapha efunda usizakala kanjani mefika kuwena uzofika thini emkhulu ngicela ukuthi ungisize bese uthona 10,000 uzoyithatha leyo mali. So ingakho ke ungibona ngikwazi ukuthi ke abantu nabantu ngibasize ngalendlela engibasiza ngayo bakwazi ukuthi bangi-afford mfowethu. And futhi la ekhaya ke ngijabulile futhi ukuthi ukubalile lokho ukuthi ikhaya lama testimony. Yebo impela ikhaya lama testimony mfowethu and ishow yethu it's about ama testimony vele yabo. So ingakho nomuntu obuka leyo video leyo ufuneka athathe leyo number leyo bese before athenga amakhambi ami athi mkhulu bengisacela bandla ukuthi unginikeze ilink yama testimony or ungithumelele ama testimony abantu osokuwabasiza phambilini before ngize ngithenge amakhambi akho. Mkhulu ngingaphambukanga kancane nje kulodaba esikhuluma ngalo. Ngikuzwa ukukhuluma ukuthi izangoma zangempela nezinyanga zangempela. Kunabantu abangazi ukuthi inyanga nesangoma kuhlukile. Mhlambe nje kafushane ungasichazela ukuthi kuhluka kanjani? Mfowethu umngoma mfowethu kuhlukile nobunyanga yabo. Bakhona bakuthwaselayo ubunyanga uthola ukuthi mhlambe uyahamba kumuntu uthizeni afike umuntu amfundise kodwa nakhona usuke ethwase ngendlela yakhona bese malokho ubungoma mfowethu kumele uhambe uyothwasiswa ngendlela futhi yakhona udla igobongo wenze zonke lezo zinto lezo. Yabo nje mina angithwasanga mfowethu ngigedla. Ngigedla mfowethu njoba ngigedla ngafunda ngancela kwisalukazi amakhambi athize ngase ngibe umuntu ke ofikelwa namanye amakhambi ngokomqondo ofikelwa namanye amakhambi ngamaphupho ofikelwa ngamanye amakhambi ngokuthi mengihamba ulwazi luyifikele umuntu avela ngisukela athi njengoba uzothenga le indaba ungahlanganisi lokho nalokho kwase kuhlangana konke lawo mandla lawo asekhipha mina mfowethu. Njengoba ke usulaphi kangaka mkhulu
ngiyacabanga ukuthi udokotela kodwa udokotela wesintu angithi Yeah. kulabo dokotela besilisa uthola ukuthi udokotela mhlawumbe ubizwa ukuthi i-specialist ngoba mhlawumbe khona le into specialize ngayo ukuthi noma ngabe isikuphethe isikhathi esingakanani kodwa ufika kuye uyishaya vele ngathi ayikazi kuphatha wena ke mkhulu mhlawumbe ungathi yini ospecialize ngayo ukuthi yabona le noma ungangivusa ebuthongweni noma ungangivusa kuphi noma ungakhula isikhathi esingakanani ngizofika ngikuphilisa. Yeah, yazi ke mfowethu ngiyathanda musho njalo ngoba inyanga eziningi ayifuni ukuthi ziyahluleka kwezinye indawo. Mina ngile nyanga ke mfowethu ongathi uyiconfronta ikutshela ukuthi cha la angikwazi njengokuthi ke ungicele nje ukuthi ngikwenzele umuthi omnyama ukuthi ngambe ngiyobhidliza impilo yomuntu. Lokho ngiyakutshela ukuthi cha lokho angikwazi futhi nakhona ngizimisele ekutheni ngikufunde ngoba idlozi lami mfowethu belisebenza ngokukhanya lisaphila izinto engishoyo. So mina ke mfowethu ke ngumuntu oshoyo futhi nakhona umuntu uzohlola kumina ngichazele cha angihloli into engiyenzayo siyaxoxisana ngenkingo osukubhekene nayo bese ke emva lapho ke ngikusize according to leyo nkinga leyo osukubhekene nayo. Ingakho ngagcina sengenza ibhara la si based khona mfowethu si based la eSoweto eBara Mall opposite ama Towers ngaphakathi eLaundry kuthiwa iMadam Teresa. Leyo laundry le njengoba iqanjwe ngokuthiwa iMadam Teresa kwakuyigama lesalukazi sami esaphila uTeresa. Shuthi ugogo bewumuntu osebenza emakhishini enesifiso sokuthi abe uMadam ngendlela ayexoxa ngayo nguMadam wakhe. Ngabona ukuthi lento ibalekile kwisalukazi sami kanti ugogo uyongipha amandla engasekho ngathi mina yazi ukuthini kuyomela ukuthi ke into engiyoyenza yokuqala ngiqambe ngegama likagogo bese emva lokho ke nginiyeza ubudlondlobala angazi kanjani ngase ngithi mina cha ngoba ugogo besebenza emakhishini othi ngibe umuntu omenzela into ezoliqondana naleyo nto ukuthi ke ibhizinisi kube lokuwasha ingubo bese emva lokho ngiqamba lento ngoMadam Teresa into ayifisa ukuba yona negama lakhe nento ayenza bese emva lokho ngasi isigodlo-ke ngaphakathi. Ngiyabona kuhle futhi la usendile kuyasho ukuthi vele isalukazi sakho kade seyinono. Hayi njalo mfowethu singasabambike kakhulu ke mfowethu abantu size sibabhore. Ngicabanga ukuthi yazi senze njani mfowethu asigibele phezulu kwalento le esizoyenza namhlanje which is ukufonele abantu sibafonele mfowethu abantu abanama testimony abake basizakala ngathi. So into ezoyenzeka mfowethu la sizofonela abantu esingabatshelanga ukuthi sizobafonela. So ngenzeka umuntu asho athi kuthina cha mina mkhulu ngibambekile angikwazi ukukhuluma ngoba kusebusuku manje omunye athi mkhulu mhlawumbe ngisemsebenzini sozongena night shift. So sengenzelela kwababukeli lapha ekhaya ukuthi ke bangabi naloko ukuthi cha yini manje yathatha isikhathi eside kangaka ukuthi kutholakala umuntu ngoba sifuna ukubazuma labantu laba and futhi nakhona mase sikhuluma nabo senzele ukuthi nani nizwe ukuthi it's organic ukuthi sifonela umuntu ongazi and then emva lokho sakhuluma naye bese wakhuluma washo ukuthi ke wasizakala kanjani la ekhaya ukuze lapho wena usekhaya ube nethemba lokuthi ngempela shuthi la ekhaya uyakuthola ukusizakala. Mhlawumbe umunye unenkinga efanayo nje nalozo besifonela hlale phezulu. Hayi mfowethu ayikho inkinga ke shuthi ke sizoyenza kanje kungabi mina engikhethayo. Ngicela nje wena uzikhethele lana sizotypa testimony la phezulu. Okay imake okay ziqala ilode kuqala phela yazi ngibhizi la ku WhatsApp ngibhizi ithi silindeke ithi adjust kancane ngoba kade sagcina ukuyivula sigcine nje mina siqale si-adjust ithi uku-adjust kahle ibuyisa i-network. Okay othenze kanje ngoba ibambi i-Wi-Fi iyahlupha othi ngiyithengelele i-airtime la mfethu. Kusanjalo ke bakwethu mina ngumcebo umfana kagogo la naye bakwethu into engiyenzayo ngifuna nje ukubuyisa ithemba kunina nonke nikwazi ukuthi nisizakale ngokuthini ngokuthi nibone umsebenzi wami. Lo msebenzi lo ngifuna niwubone ngayiphi indlela ngifuna nibone ngokuthi ngifonela abantu abanama testimony
ukuthi bathole ukusizakala. So ukuthi basizwa kanjani njalo. So ngifuna nje ukuthenga idatha la, ngithengela le phone le ukuze sibathinte sibeze ukuthi bathini ngoba iWi-Fi inako ukuhlupha ngomkhulu abantu baqoliwe lapha. Injalo nje mfethu, injalo. Akulungi. Injalo mfethu, kodwa ke kuhle ngoba sizozama nathi la ngamandla ethu ukubuyisa ithemba ngoba phela ukulapha kwendabuko mfethu kwabantu abamnyama akumele ukuthi kushabalaliswe igelekeqe. Izinto engisho akumele ishabalale lento le ishabalaliswe igelekeqe. So mina ngifuna ukuthi ungichallenge ngayo yonke indlela umuntu ukuthi ulapha wenzani kanjani ubuze wenze zonke lezo zinto. So ngithi uyibona manje sisebenza kamnandi. Yeah, so sizotype nje lana testimony. Ngithi uyabona baqala bavele testimonies. Yeah, testimonies zizobeka nje kanje ukuze testimonies nazo. So uzoscrolla nje mfowethu simfonele umuntu othi ngithenge nane airtime ukuze mengatholakali kwi lentuzana kwi WhatsApp sikwazi ukuthi simfonele ngani, simfonele direct ngale phone. Yeah, mthinte ke sizwe. Sondeze lapho kwi mic yakho. Yeah, wathi ngizokhuluma naye ukuze ngikathuke. Yeah, okay. Thokoza gogo. Alright, hey khehla lami right mfowethu. Yazi phela lana ke mfowethu senze ishow entsha mfowethu eYouTube. Ungalisho igama lakho yezwa. So sifonela bonke abantu mfowethu abeke bathola usizo kumina banginikeza ama testimony. So wena uyingxenye yalabo bantu laba abake banginikeza ama testimony. Angazi noma usendaweni eright nokuthi ungakwazi ukukhuluma. Ngithi ungazi noma usendaweni eright ukuthi ungakwazi ukukhuluma ngoba yeah, so ngithi wena umuntu wakwanginikeza ama testimony phambilini. So manje sifuna ukuthi usho ukuthi wasizakala kanjani, ngamuphi umuthi kuhamba kanjani manje. Shutha akekho endaweni right mfowethu. Asike sibheke umuntu. Yabona ukuthi imnandi kanjani lento le ngoba umuntu siyamzuma. Simzumiswa yini? Simzumiswa ukuthi la asifuni ukuthi kube ngathi si stageile lento. Angithi uyabona ukuthi nokuqala mesimfonela ukuthi ube nalo ukuthi mhlawumbe hle nowakwami uthini manje ugogo uthini manje yabona lento le it's kanjena mfethu testimonies ungangena egroupini testimonies okay so simfonelile lona ngafuna ungacheck umuntu vele randomly choose mfethu choose yeah and then mina uthi ngikhulume naye qala ukuze bengathuki le ithi calling funeke ithi ringing awuchoose omunye khehla lami awuchoose omunye khehla lami engathi awunayo ikhaya ngiyabona ngisabathe ngiyashaya ngiyageja testimonies mfethu yeah choose omunye ke la mfethu choose nje mfethu awukuba nedlozi mfethu elikwazi ukukhetha phela nawe hawo umnandi omdlalo calling mfethu ivali mfethu ubheke omunye ozothi yeah ringing testimonies yeah testimonies yeah ubheke omunye yeah elisothola nje noma about 2 mfethu yeah about 2 sibo yes abantu bami banenkinga bonke bathi calling idatha abanalo direct please yabo can yabona ngiyazi please call tomorrow can't talk yabona isebusuku vele isebusuku angibona ukuthi izokwazi ukuvela lapha namfowethu yabo asimfonele direct kanje lo ngoba sisinayo airtime yeah ngcono mfethu senze kanjani ngoba ngibona ukuthi kube inkinga ithi ngikhulume nabo mfethu yeah bangathuki
Mhlawulele nje. Okay. Ayi bazongihlupha ke kusasa ke. Esefona umuntu Nkosi yami. Othi ngikusize mfethu. Mhlawumbe mina mengikhetha ngizothi ukukhetha kangconywana ngazi. Hayi cha shema ngiyabona nami. Othi ngithi testimonies. Ngelinye ilanga kodwa kumele ube nenhlanhla mfethu ngoba phela angifuni abantu mfethu bayitshela ukuthi ngiyazikhethela yazini awuphinde ukhethe futhi kokugcina awukhethe nje okugcina ngci mfethu kokugcina ngci ukamfonela nje lo uqeda usend message manje kusho ukuthi ubone i-call yabona nazi sithi ring ithi ringi ngothi ngikhulume naye Thokoza gogo Alright salukazi lalela ke gogo la senze ishow la yaka YouTube and wena oqala sikufonelile yabo so manje ungalisho igama lakho sifuna nje gogo usho ukuthi wakwasizakala kuphi ngoba ngikuleblishile lapho ukuthi testimonies ngoba ngathi wakwanginikeza testimony phambilini so ngifuna ukuthi ungichazele gogo ukuthi wasizakala kuphi and njengoba wasizakala iliphi ikhambi walithenga ngize kuwe ngikhala ngendoda yami le bengilobolile ukuthi sihlala nenye intombazana so ngaqala ngasebenzisa iziso lephupho mangiqeda iziso lephupho after 1 week ngasebenzisa isikhafula so umuntu waqala ukufona manje sengihlala naye like namanje emsebenzini mabuya ubekima akasayi kule ntombazana le ayi yabona leyo ithi ucelebrateela mfethu iyangijabulisa leyo nto Ayiko iyangijabulisa leyo nto leyo salukazi kuhle ukuthi la ekhaya uyathola ukuthi usizakale and futhi nakhona le nto eshoyo ngoba irecordiwe izolibuyisa ithemba kumuntu osilalele lapha so gogo wena moving forward yini ofisa ukuthi kwenzeke emshadweni wakho uthandweni lwakho kuze sokwazi ukuthi sikukhulekise nathi gogo mesibala abantu abafisa ukuthi izinto zabo zibe zinhle aqale khona ukuthi vele uyoqeda amalobolo shishadi angasaphumi endleleni angasabuyi if le ntombazana kunezinto azisebenzisayo zingasasebenzi uze phela ebhavini salukazi okay lekhombo ngiyathela ngilinde le ntambo manje alright go ngodile ngilinde zona manje le ntambo leyo yokuqinisa ngicemba uqinise ngiodile ukuthi ngicine nami ukuthi intombazana ama-7 izinto zakhe zingafiki hey gogo kodwa ngiyangijabulisa lo ukuthi gogo nithola zonke lezi zinto ngo250 hey kunezipesheli bese emva lapho gogo ave ndlala kodwa ngami yabona ukuthi niyawaqotha lama products ami emsebenzini ngiyabarifera nabantu somsebenzi ngiyabanika ngithi dala sihamba shem lo mkhulu akaduri and izinto zakhe ziyasebenza nala yazi izinto veli gogo ngiyakubongela salukazi ngathi inkosi ngakubusisa yezwa ngiyabonga mkhulu ngakhulu ngibonga idlozi ukuthi la ngibhekisa ku thokoza salukazi asivale lapho thokoza mkhulu awu uyizweleke mfowethu angizwele mkhulu uyizwele mfowethu ngoba ubonile ukuthi njengoba manje uyazikhethela abantu la kumina asikhethe omunye wesibili before nje size isinwebe mina nawe ngokukhuluma ngoba ukhumbule ukuthi leli khambi leli bokuyini idliso lephupho kanye nesikhafula ngisazokuchazela ngako ukuthi ke kuhamba kanjani but ngicela nje ukuthi ke sibhale la ukuthi testimonies bavele mfowethu testimonies and then bese uyachoose futhi choosele choose my khethe ngcono ngoba nako idlozi lami ligcine lingisile endaweni right okay singifonele la sorry oh nang azo ayimabheke hey ngamjazi mfonela isikhathi esirong mhlawumbe uhleli nowakwakhe lapha ngoba nawo kusebusuku Nkosi yami yazi phela
Thokoza gogo. Thokoza. Yep. Alright, salawati. Yep. Ngithi right singakwazi ukukhuluma noma awakwazi ukukhuluma? Yep. Ngithi ungakwazi ukukhuluma noma cha? Akakhuluma msaphumile. Oh, alright. Ayikulungile ayikho inkinga mfowethu. Uthi umama akekho usaphumile yabo. Kuhle mokwenzeka kanjena mfethu ngoba kutshengisa kona ukuthi sifonela abantu abangalindele ukufonelwa ngoba phela kube belinde ngabahlala emafonini nabo ngabe kanjani and iyona into ezwenza ukuthi le show yethu ibe mnandi ngoba ayikho into eplaniwe siyenza nje bukhoma abantu bebona so ngendlela engama testimony ngakhona mina nawe singashama episode awu 90 something so ngicela ukuthi usizele mfethu la choose lapho la kubhale khona ukuthi testimony nazo sizwe lo ukuthi wakwasizakala kanjani ngathi ringing hayi wena ngepha Uthi vele ngale kodwa ngiyele nganene kodwa nginembe mfethu hayi asimi ringing uthi sizwe Thokoza gogo Thokoza. alright salukazi Thokoza. Alright salukazi singakwazi ukukhuluma noma mhlawumbe uhleli espaceni esingekho right ngithi alright salukazi singakwazi ukukhuluma noma uhleli espaceni esi wrong ngithi ungakwazi ukukhuluma noma uhleli espaceni esi wrong na ngithi are you able to talk or sibuye sikufonele na othi ngikufonele direct phone gogo ngizokufonela ngafona le number le direct alright let me call you direct gogo ya ngoba phela uWhatsApp unabo phela kuya ngokuthi uma ngakuphi muse entabeni noma usehlathini noma ibuye ihluphe lento le yazi ibuye ihluphe nazi njengoba sila imon nje mfethu ibuye ihluphe nje lento le ihlupha kodwa kuhle ngoba simtholile mfethu yabo and asibone ukuthi izongena yini na Ala umuntu unenkinga ye network and ungathola ukuthi lapho besiphathele testimony emnandi yazi Thokoza gogo Nkosi yami othi mzame ugcina ngoba mhlawumbe bezosinikeza into ejulile Nkosi yami yazi asikhohlo yena asibheke nomunye mfethu asibheke nomunye shuthi kahle asitheni lana testimonies yes otsimbo okay now choose akubheke mfowethu ngikeja ngiyakhona Sibona. That's a ringing. Let's hope asihlushwa ilutho la. Bekhumbulise ebusuku umuntu ugoniwe la kuyabanda. Iwinter no answer. Yabona ke shothi ngicela ukuchoose mina manje ngoba nawe uchuzile mfowethu yabo. Ngichoose nami angiboni ukuthi usangingaba ukuthi mhlambe ke manje yabo ngiyascroll ngenza yonke into bese ngiyachoose nabo nazo ke mina yakugena isithi ringing manje ngizobe inhlanhla mayibamba sibone mayibamba ke uyahamba usinda basaba phela ngithi umuntu nomuntu uhleli nowakwakhe lezi ikhathi esifona ngazo ikhathi ezitshekile yabo and asikwazi ukushutha emini nathi ngoba sisuke sisebenza sikaya imithi senza yonke into but kulungile othi ngiphinde ngichoose umuntu yabo mengishobe manje shuthi draw but imnandi lento mfethu yebo le nto le imnandi ngalendlela imnandi mfethu asenzeni kanje na osibolo nangu umunye owakwa sizakala okay so mfonela direct because it's calling
Yeah. Ngoba uthola ukuthi Hayi ngoba nami angifuni mfethu ukuthi ngitshela abantu ukuthi ngizobafonela ngoba bazosuke bakhulume wena mfethu izinto uthola ukuthi mhlawumbe bafuna ukungifavor. Angiyifuni leyo nto mina mfethu. Ngifuna umuntu mengikhuluma naye kube mnandi nje sikanje. Yabo azumeke yabo manje uthola ucingo lakho. Thokoza gogo. Alright salukazi. Usespace right ukuthi sikhuluma akekho wakho eduze wakho. Baba? Ngithi usespace right ukuthi singakhuluma akekho wakho eduze wakho ngithi. Baba yekho singakhuluma. Alright gogo buka lana sishutha ishow yami ye-YouTube. So wena gogo umuntu owake wanginikeza testimony phambilini so sikulebelishe kanjalo. So manje sifuna ukwazi ukuthi imapha amakhambo wawathenga akwenza ukuthi unginikeze testimony and ikhamba kanjani manje? Amakhambo ngawathenga mkhulu ngathenga ukhalisile. Iswasho. Iswasho. Iswasho sekhandle sipinki. Ngathi iswasho sama-black. Yes, ayona ithengile wena gogo. Yeah. So angitsho bekade bekhamba ikhonje intelezi. Yeah, liyogeza. Ngithando bekhamba nelisela ngaphansi nelephupho makhombe kwamabheka wenza. Yeah. So into engibona ukuthi incede kakhulu iwasho sehlanje nangiqala ukusebenzisa nokwenza ukufaka ibhafu ukufutha ngaso. So into engifalide khona ngibona ukuthi senginceda kakhulu ngito lezo. Oh, so kwakusiza gogo wakwazi ukuthola ini gogo lapho? Lakhona ngisizakala mkhulu nalo lokanje konje ukuthi besitho utokolo shobheka nala nami mkhulu. Oh, olala nawe ebusuku. Olala nami ebusuku. Oh, plus futhi ke likhombo lika 500 gogo iyakwazi ukuthi ilwise le ngoba phela ngithakile lapha gogo. Ngifaka into eziningi futhi ngaphinde nganithi kancane ngezinto engiyisebenzisa manje ngiyolahla isilwane. Shuthi uthe uyisebenzisa kwakwazi ukuthi ikushayele leyo nto. Ingudile kakhulu. Ikhombo isenza lokuyisa amaphupho wami because ukuphupha esebenzile ukhohliwe but nje ngiyabona ukuthi namaphupho wami. Okay, siyakujabulela salukazi siyakujabulela. Yazi ngathi inkosi ngakubusisa and futhi nakhona uhlale gogo ube umuntu oyihlambululayo njalo. Usondele futhi nasebhavini kumina. Yabona phela ngiyakageza abantu ngama weekend, Friday, Saturday and Sunday ngiyisa abantu emanzini. So usondele nawe salukazi uzogezeka yezwa. Hayi inkosi kubusisa gogo Thokoza. Yeah. Mfowethu isikhathi sesiyashaya kodwa othi ngithi halamuzi kancane. Yazi mfowethu isikhafulu enginaso la isona esangenza ngaduma. Ngase ngi-introduce lelikhambile lalisho leli idliso lephupho ngoba idliso ngisafuna ukulenza wena mfowethu ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi idliso liyabagulisa abantu. Idliso leli lokufake ekudleni. So ngagcina sengenze lephupho umuntu mephupho engathi utshela abantu bakubo ngaye. Ngize ngisho nje wena uma unentombi ihlisebenzisa idliso lephupho uyophupha engathi idaba zakho zitshela ngani umuntu wesifazane ukuthi yena umuntu omthanda loqhamuka ikhehle elithize esilakhile thina ngokwethu yayize ngisho ukuthi kube ngathi uyaphupha ogogo kuphupha amakhehle azosondela kuwena and then emva lokho akutshela ukuthi nangu umuntu okuyena yena nakhona njengoba futhi nakhona kunesikhafulo ngithi umuntu siyamsiza ekutheni simlande la ikhona esehlele sejabulile simsondeze izinto ngisho so sisizana kanjalo mfowethu ngalamakhambi and njengoba umuze ekhuluma ngewasha ngingangena izithunya zasemanzini so mina mfowethu ngikholela kakhulu ukuthi ke njengoba ngiphinde ngibe igedla ngisebenzisa izinkambi ngiphinde ngisebenzise neziwasho so ngenzela nje mfowethu ukuthi ngibalansise ukuthi idaba zami zingabi nombango zijabule ukuthi ngiziphakela indawo zombili izinto ngisho so njengomuntu mfowethu versatile when it comes to ukulapha abantu yabo but kunazo ezinye inkambi uthola ukuthi umuntu umefuna usizo ngicha lokho angikwazi bese mba lokho ngimdluliselele phambili ngingiyengazi ukuthi uyakuphi kodwa ke ngithi cha hamba uyobheka umuntu uyivela kancane uthola inyanga ithi angikwazi ukwenza lokho
kodwa ngaphambi kokuthi mhlawumbe seyivale mkhulu ngoba benesikhathi sesishaya isikhafulo ngiyacabanga ukuthi umuntu vele uyamkhafula idliso lephupho lisebenza kanjani mhlawumbe idliso lephupho mfethu uyalipheka upheka inkukhu uthole le nyama emnandi yenkukhu idayi so yona nyama emnandi enkukhwini izo zonke nje inyama idayi so sisenzelana mfethu ukuthi yonke into yakho nalo ibe mnandi mfethu ayizingisho bese uyathatha le dliso lephupho ulibeke esandleni usuyiphekile inyama yakho bese uhlala unqune ebusuku manje ugovoze bese malokho ke ubhekana nokudla la ubeke leli ntuzana nedliso lakho lephupho ukhuluma usho yonke into ofuna ukuthi yenze usho yonke into njengoba iyona bese malokho uphephethela kuphi kule nyama uma uqeda uphephethela kule nyama uyayithatha le nyama uyayiluma uphisa odwa awuyiluma uzuyiqeda uluma kayi1 unqunu kanjalo uhlafuna ugunye bese uyolala yona ushiya nje kanjalo okay uzuyibona ekseni uma uvuka ekseni bese uyayithatha uyichitha umsebenzi usuwenzakalile lapho mfethu bafethu hayi nizwele umfana wakho ugayigile imanga la nawe usuyizwile lento ungabi nomona like share subscribe ukuze phela nomunye ayibone ongayibonanga ungafuni ukuthi usizakale wena ngoba ninjalo nina nifuna ukuphumelela nona njalo mfethu thokoza